Nyuma y'uko habyutse humvikana guturika kw'imbunda ziremereye mu mirwano karabutaka yari irimo irabica bigacika mu nkengero z'umujyi wa Uvira hagati y'abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ingabo za Congo FARDC. Ubu amakuru aravuga ko ingabo za Congo FARDC zirimo kwerekana umusirikare bivugwa ko ari uw'ingabo z'u Rwanda RDF. Amakuru aravuga ko Congo yafashe umusirikare ngo witwa Diadoni ngo yafatiwe i Rubero. Amakuru avuga ko afite imyaka 25 nk'uko bivugwa. Amakuru kandi agakomeza kugenda agaragaza ko uyu musirikare ngo yafatiwe i Rubero nyuma yo kurasana kudasanzwe hagati ya FARDC Wazalendo M23 mu mirwano imaze iminsi ihabera. Gusa igitangaje kuri uyu musirikare nuko nta myirondoro nka nimero ya gisirikare, aho yinjiriye igisirikare ndetse n'icyo akora. Gusa amakuru avuga ko yafashwe bigizwemo uruhare n'itsinda ridasanzwe ry'abasirikare ba FARDC. Ibi kandi bibaye nyuma y'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi ahuye cyangwa se aganiriye n'intumwa idasanzwe y'umuryango w'abibumbye, umuryango wa Loni. Amakuru avuga ko Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi yagiranye ibiganiro na Hwang Siyu, intumwa idasanzwe, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu karere. Ni ibiganiro byibanze ku ntambara ikomeje guca ibintu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hwang Siyu uri mu ruzinduko mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari mu rwego rwo kwitegura inama y'akanama k'umutekano ku isi Loni iteganyijwe i New York ku itariki 4 Mata, ikazibanda ku bibazo byugarije Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibi kandi bibaye nyuma y'uko uyu muryango utangaje ko witeguye gukoresha ingufu zose zashoboka, ugashakisha ikintu cyose cyashoboka ugahagarika kwicwa kw'inzirakarengane z'abaturage bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Magingo aya ngaya leta ya Congo, amakuru aravuga ko irimo gushinjwa gukoresha indege mu kwica abasivile. Ni indege y'intambara y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC kuwa mbere yakoze ibitero mu gace ka Minembwe kagenzurwa n'abarwanyi b'umutwe wa Twirwaneho. Ni umutwe uharanira kwishyira ukizana kw'abanyamurenge. Ni imirwano yumvikanye mu misozi itandukanye harimo nk'umusozi wa Kiziba, ari naho ibitero bikuru bya Minembwe University Eba Ezi Minembwe izwi nka EUMI, amashuri abiri yisumbuye rusange rwo mu rwego rwa Medecine Twirwaneho. Abatuye muri utu duce bagaragaje ko umunsi ku munsi bagundagurana n'ingabo za Congo FARDC. Mu mpera z'uku kwezi gushize nibwo urupfu rw'uwitwa Koloneli Rurankunda Michel uzwi ku izina rya Makanika rwumvikanye bigizwemo uruhare n'ingabo za Congo FARDC. Bivugwa ko uyu Makanika yishwe bitewe n'ibisigazwa by'amasasu aremereye yanyanyagijweho ubwo yari arimo ararwana n'ingabo za Congo FARDC. Imitwe irimo Mayimayi yari irimo iragerageza kubagabaho ibitero mu misozi igiye itandukanye. Reka mbanze nkusabe gukanda ku ijambo subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo amakuru yacu uyakurikirane 5 kwa 5.